Right, kaze kuri iwacu topic. Weho mukunzi w'ikipe ya APR, weho mukunzi wa Ruhago, weho mukunzi wa Polisi FC. Dore nguko uko umukino wagenze kuri uyu munsi rero, ibitego bitatu by'ikipe ya Polisi, ibitego bibiri by'ikipe ya APR FC twese dukunze. Ese APR FC muri kubona murabona izaserukira u Rwanda muri CAF Champions League, ibintu bikagenda neza. Gendi fixe nk'ibisanzwe rero nje kugaruriye uyu mukino hano kuri iwacu topic. Banza urebe neza ko wakanze kuri subscribe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano nawe rero kanda subscribe nyamuneka, tujye tubasha kubana dufatanya. Abasore berekanye umupira utari mubi hano kuri stade ya Pele Stadium. Berekanye umupira twavuga yuko utari mubi rwose, nubwo byarangiye ikipe yarifanwe na benshi hano ari itsindwa, ariko Police FC nayo ifite abafana. Tanga agapira abasore b'ikipe ya Police FC, ubona ko rwose bambaye n'utujezi tumeze neza cyane. Tanga umupira imbere ngare ko ari cyo bitanga, ariko birangira umupira ubaye muremure. Reka dukomeze twirebera umukino hano, ubusatirizi bw'ikipe ya Polisi FC biranga, aho ubona ikipe ya Polisi kabisa yakomeje kudefanda. Mubwira yuko niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo, banza ukande subscribe nyamuneka.